Beberapa kali kewa mah. Komedi. بخير بيه بيجي رجالات والله بيجي رجالات Takbir açıyor. Aşağı başı. Narmati. Peki. Bak. Bunlar nasıl? Yılmaz.
لازم يمسك.
نادر چک بکن اما نمی‌زنی کمی انداخت جوان درده با راست خوش بلی دین دلیل دین نرینو خونه حسیدی ya ولا الدنيا بدي اروح عندنا بيتاكس قربان من الصاص تقريبا سيكات تمام مش هيزي برجرين هيزي برجرين كلهم هيزي برجرين هيزي برجرين هذا والله كان وزي. بس تخش ما عندنا ملا البرجر هاتوني ملا البرجر تقريبا 50 دوكس بخير من سباس ما عندنا نفس الكامبينج بس خوش زور مش ما يقول زور والله زور جوا تركي تبي سامي هو لدى البرلمان وجمعية وجه هم صاروا وجه شورى لدى البرلمان لدى درجات دور خلاصنا هيجوا شورى چنین که روزه جمعه پنجشنبه زور باش دک کسی به زور لو باش کشته گین فردا چهار چه گیر بی دقیقاً ترافیکی دروز بخواد بزنه چه والله سكرت ما في شكل انت تقوم تكبر زنجير توم قماي دوغ من تنجرانه Ay, çok egoydik ya. لا هي اللي تيجي كده نه نه چی دوید ساندر یه فرصت داره
بردانید خمسمن بیزا بوده دارید خمسمن رو زنده خسته فرد والله كله فوق كل كيوات أنا مقرب خرسبان يا رجل وش خرسبان نوبر لو كانوا فيسبوك انا كيف كده كيجي كلهم لوراتي خيرها جنو شارع عظيم جنان وجنان كما لا يحصل الخاطر كما لا يحصل الخاطر هزوا في الأمامي كذاكر هزوا في الأمامي كذاكر لفترات شيء بدل يفوت هل قاعد هم في يوم الدوبل تجيني هو وجاء وجاء سفر كان كل كان هذا فبدأ وجاء الزهر فبدأ يقول لي أنا من شكر كل سنة كده فبشر Quanto deve, cara?
Min egen mor har været en del af rødstrømpebevægelsen i Danmark. Hun har kæmpet for fri abort, mere barsel, kvinders rettigheder i Danmark. Hun har lært mig mange vigtige ting om kampen for kvinders rettigheder. Men noget af det andet, hun har lært mig, det er, at ingen kvinder er fri. Og det er derfor, at vi står her. Jeg har i solidaritet med 22-årige Sheena Masha. Jeg ville have været bedre 23 år, hvis hun stadig var i live. Amini blev dræbt af det såkaldte moralpoliti i Iran, fordi hendes slør var for løs. Hun blev taget fra os, og det siger vi ikke til at men det er tydeligt fra de billeder og videoer, som florerer på sociale medier, at 100.000vis af iranere og kurder og kvinder verden over kan spejle sig i Amini. Og det giver mig faktisk håb. Et hele folk er i mere end 40 år blevet trådt under føde af et brutalt præstestyre i Iran, der ikke tåler syge af frie kvinder. Så lad mig sige det helt klart. Ingen mand skal bestemme, hvordan kvinder går klædt. Hverken her, eller der, eller nogen som helst andre steder. Ingen regering skal bestemme, hvordan kvinder går klædt. Hverken i Iran, eller i Danmark, eller noget som helst andet sted. De eneste, der bestemmer, hvordan kvinder går klædt, er kvinderne selv. Vi vil have frihed, og vi vil have ligestilling, og vi vil have det nu. Og jeg vil i hvert fald tage det iransk-kurdiske kampråb med mig videre. Kvinde, liv, frihed. Rigtig god demonstration. بەڕێزان ئێستاش پەیامی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە زمانی دانمارکی لەلایەن خاتوو سار عیسامی تکایە بفەرموون. gelek spat pişman mıydı? I Iran, hvor kvinder ikke måtte krukke, men de skulle kun slukke. Slukke for de stærke stemmer, der stadigvæk brænder ind i os. Men vi er som bølger på havet. Energirige og stærke. Vi kommer dobbelt så stærkt tilbage. Jina er symbolet. Kurdistan forbliver ikke tavse efter drabet på Jina Amini. Den 13. september 2022 blev Jina Amini, en ung pige på kun 22 år fra Sakres i Østkurdistan, myrdet af det islamistiske republik i Iran, moralpolitiet som vi kalder det, i byen Teheran. Fordi de mente, at Jinas påklædning ikke var acceptabelt. Jinas kvæstelser og skader var så alvorlige, at det forårsagede en blodprop. Og Jina mistede livet efter at være indlagt i 2 dage. Samarbejdscentret for kurdiske politiske partier i Iran fordømmer denne afskyelige forbrydelse, som er begået af den iranske republik, og sender kondolence til Jinas familie og hele Kurdistans befolkning. Vi opfordrer alle i Iran og i Kurdistan til ikke at være tavse over for den her barbariske, umenneskelige, modbydelige handling, som Iran har begået. Kvinder og piger bliver dagligt undertrykt, misbrugt og dræbt i Iran. Lige nu, i øjeblikket, hvor vi står her, bliver kurdisk folk i Iran tortureret og voldtaget, dræbt, myrdet en efter en. Hjemme bliver brændt, beslaglagt og liv slukkes. Børn og unge kæmper med deres liv som indsats. Det islamiske regime i Iran og deres omvendte love, som dagligt legaliserer at kunne blande sig i folks mest private sager, såsom kvinders beklædning, kvinders færden og kvinders holdninger. Vores fredelskende kvinder og mænd i Kurdistan vil ikke være passive. Vi tolererer ikke det her på nogen som helst måder. Jina er symbol på kampen om frihed,
lighed og selvstændighed til kvinder og piger verden over. Vi kurder ser seriøst på reaktionen på mordet på Jina. Mange kurder og iranere er de sidste dage blevet dræbt i denne sag. Dette er et opråb til alle politiske partier og civilsamfund i Iran, i Kurdistan og omverdenen til at komme ind i kampen mod forbrydelsen og tage hårdt afstand til barbariske handlinger udført af det iranske regime. Samarbejdscenter for kurdiske politiske partier den 24. september 2022. Biji Kurdistan, Serkautin bo shorish rojhalat. Biji Kurdistan! Biji Kurdistan! Biji Kurdistan! Biji Rojhalat! Biji Rojhalat! Biji Rojhalat! Biji Rojhalat! بەڕێزان ئێستاش پەیامی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە زمانی کوردی لەلایەن کاک عەلی میرخانی تکایە با بفەرموون. Vi kommer til at høre to udtalelser fra Samarbejdscenter for de iransk-kurdiske partier. Den første på kurdisk, det er fra Ali Watanji Soran, og derefter fra Laila Shariati Farsi. Kurdistan لە بەرامبەر کوشتنی ژینا بێدەنگ نابێت. لە ڕۆژی 13 ئەیلولی 2022 ژینا مەحسا ئەمینی تەمەن 22 ساڵانی خەڵکی شاری سەقز لەلایەن پۆلیسی ئاسایشی ئاکاری کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بۆ مردن لێدرا بە تۆمەتی لەبەر نەکردنی بیزار. بە شێوەیەکی گوزاو بەداخەوە ئەو بەهۆی قوڵی برینەکەیەوە تووشی دەڵپەی مێشک بوو بە ڕۆژی هەینی دوو ڕۆژ دوای هەوڵەکانی کارمەندانی پزیشکی لە نەخۆشخانەی کەسرایی لە تاران گیانی لەدەستدا. ئەو کردەوەی ڕژیم بوو بەهۆی ئەوەی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران داوا لە خەڵکی ڕۆژهەڵات بکەن مانگرتن بکەن و لە کۆتایی مانگرتنەکەدا پێوانێکی هێمنانە بەڕێوە بەرن. خەڵکی ڕۆژهەڵات وەکو هەمیشە بەدەم بانگاوەڕەکەی ناوەندەوە هات و بەڵام هێزە سەرکەرەکانی ڕژیم ئەو کاردانەوەی خەڵکیان بەلاوە قورس بوو بۆیە وەکو نەریتی هەمیشەی خۆیان دەستی کرد بە سەرکەی خەڵک و تەنانەت بەشتی خێنی لاوان بەڵام تەنانەت ئەو زەبر و زەنگە ڕژیم نەیتوانی خەڵکی وەزاڵ هاتووی کورد لە شەقامەکان دوور بخاتەوە تا جێ کرد خۆپێشاندانەکانی کوردستان لە شەنەی کرد شارەکانی ئێران و هەموو خەڵکی یەکدەنگ و یەکڕیز کرد. ژینا بوو بە ڕەمزێکی لە سرین نەهاتوو و دروشمی ژن ژیان ئازادی بوو بە دروشمی هاوبەش و سەراسەری لە هەموو ئێراندا. ئەنجامەکانی ئەو ڕاپەڕینە گشتگیرە سەرکەی زیاتری ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لێ کەوتەوە. لانیکەم 30 کەس تا ئەمڕۆ گیانیان لێسێنراوە. کوردستان وەکو هەمیشە زۆری ئەو سەرکەی بەرکەوتووە. لانیکەم 24 کەس لە کوژاوەکان بەشی ئەو گەلە بەشمەینەتەیە. ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستان ئێران بە توندی ئەم تاوانە پێزەونە لەلایەن هێزە نیزامیەکانی کۆماری ئیسلامی مەحکوم دەکات و پرسە و سەرخۆشی توش و دڵسۆزی خۆی بە پێشکەش بە بنەماڵەی ژینا و خەڵکی کوردستان دەکات. ئەمەی دواوە لەسەر دەم خەڵکی ئێران و کوردستان دەکەین کە لە بەرامبەر ئەو تاوانە نامرۆڤانەیە هێزەکانی ڕژیم بێدەنگ نەبوو لە سیستمی دژە مرۆڤەی کۆماری ئیسلامی تا ژنان و کچان ڕوبەڕووی زیاترین
ئازاد و سەوسانەوە دەبێت. یاسا دواکەوتوەکانی ڕژیم لەدەست وەردان لەناو تایبەتترین کاروبارەکانی ژیانی کەسەکانەوە تەنانەت لەبەرکردنی جلوبەر. یاسایی کردووە کە لەلایەن هێزە سیستەمکارەکانی ڕژیمەوە دەست بە ژنان ئەنجام دەدرێت. ژن و پیاوی ئاشتخوازەکانی کوردستان تەعەممولی ئەو تاوانەی کۆماری ئیسلامی ناکەن و هەڵوێستی کاردانەوەی جدی بەرامبەر بە کشتنی شدێر و ژینا و ئەو سوکایەتی بە کچان و ژنانی دیکەی کوردستان دەکرێت. نیشانی دەدەن داوا لە هەموو لایەنە سیاسیەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی ئێران و کوردستان دەکەین کە لە دژی ئەم تاوانە لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە هەڵوێستێکی بەهێزی بنێرن. بەڕێزان لە هەر خەباتێکدا کە ژن بەشدار بێ شانسی سەرکەوتنی زیاترە. شۆڕشی ئەم جارەی کە ژنان تێیدا پێشەنگی شۆڕشەکەن بۆ ئازادی ڕاستەقینەوە تا بینەوەی سەردەستی ئەوانەی دیکەدا پەیوەندی لەگەڵ مافی چارەنووسی نەتەوەیی دادپەروەری کۆمەڵایەتی و پرسی دیموکراسی هەرێک لەوانە بە تەنیا ئاماژەیەکە بۆ پێکێنانی گۆڕانکاری قوڵ لە کۆمەلگادا کە بە وەتای شۆڕش لەم قۆناغەدا ژنان شۆڕشیان هەڵگیرساند و ئەگەر بەباشی ڕێبەری بکرێت سەرکەوتنی ئیمکانی زۆرە. بەڵام بەم کارە ساتە دافێکی گرانی تەرخرا سەر دڵی هەموو کورد بە تایبەتی و خەڵکانی ئازادی خوازی ئێران و جەهان بەگشتی بە بەرچاوی هەموو جیهانەوە کوردستان جارێکی دیکە پێشەنگایەتی و ڕەچەی وەستانەوەی بەرامبەر زۆردار و دیکتاتۆر لە ئێران نیشاندا و جورئەت و جەسارەتی بەخشی خەڵکی ئێران بۆ تواننەوەی بێزاری و تووڕەیی خۆیان لە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی. دەنگدانەوەی ناڕزایەتیەکان بە کوشتنی مەحسا لە ئاستی نێودەوڵەتی هەمووانی سەرسام کردەوە. ئێمە دەرفەتێکی ئاڵتوونی دەرەخسێنین لە ئەگەری بەڕێوە پێشچوونی گەورە لە دەست بەکارکردنی ئازادی بۆ خەڵکی کوردستان و ئێران بەتایبەت. لە کۆتاییدا جارێکی دیکە سەری ڕێز دادێنین بۆ هەموو شەهیدانی ڕێگای ئازادی و مرۆڤایەتی بۆمان بە شەرێکی خەمی بنەماڵی سەربەرزیان دەزانین هیوای کاربوونەوەی بۆ بریندارەکان بە ئاوات دەخوازین ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستان. بەڕێزان ببوورن کە زۆر بەخراپی پێشکەشکردن بەڵام فۆنتمان نەبوو فۆنتی کوردی لە خوێندکردنەکەیدا زۆر بە هەڵا پێشکەشەکان بەڕێزان ئێستاش پەیامی ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە زمانی فارسی لەلایەن خاتوو لەیلا شەریعەتی کە بفەرمونون. بیانیه مرکز همکاری احزاب کردستان ایران: کردستان در قبال قتل ژینا مهسا سکوت نخواهد کرد. در روز 13 سپتامبر 2022 ژینا مهسا امینی 22 ساله اهل شهرستان سقز از سوی پلیس امنیت اخلاقی رژیم جمهوری اسلامی ایران به اتهام عدم حجاب کامل تا سرحد مرگ مضروب شد. ژینا متاسفانه به سبب عمق جراحات وارد سکته مغزی کرد و سرانجام روز جمعه پس از 2 روز تلاش تیم پزشکی در بیمارستان کسری واقع در تهران جان باخت. این جنایت رژیم موجب شد که مرکز همکاری احزاب کردستان ایران مردم کردستان ایران را به اعتصاب عمومی دعوت کند و پس از اعتصاب آنها را به یک راهپیمایی آرام و مدنی فرا بخواند. مردم مانند همیشه دعوت این مرکز را اجابت کردند، اما نیروهای سرکوبگر رژیم این واکنش مردم را برنتابیدند و به رسم عادت همیشگی خود سرکوب مردم و حتی ریختن خون آنان را آغاز کردند. اما حتی این اعمال فشار و سرکوب از سوی رژیم نیز نتوانست مردم ستمدیده کرد را از خیابانها دور کند، تا جایی که
تظاهرات کردستان به شهرهای دیگر ایران سرایت کرد و تمام مردم ایران را متحد و همصدا کرد و ژینا تبدیل به سمبولی حذف ناشدنی و شعار زن، زندگی، آزادی تبدیل به شعاری هماهنگ و سراسری در تمام ایران شد. این انقلاب همهگیر موجب سرکوب بیشتر از سوی رژیم اسلامی ایران شد و حداقل 30 نفر تا امروز جان خود را از دست دادند. کردستان مانند همیشه سهم بزرگی از این سرکوب را به خود اختصاص داده و تاکنون حداقل 24 نفر از جانباختگان از این ملت ستم دیده است. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این جنایت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به شدت محکوم می کند و مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانواده ژینا و تمام مردم کردستان اعلام می دارد. ما از تمام مردم ایران و کردستان تقاضا داریم نسبت به این جنایت هولناک نیروهای رژیم سکوت نکنند. در سیستم ضد بشری جمهوری اسلامی زنان و دختران با بیشترین آزار و سرکوب مواجه هستند. قوانین متحجر و عقب مانده رژیم با دخالت کردن در شخصی ترین مسائل زندگی افراد، حتی شیوه پوشش آنها، این جنایت از سوی نیروهای درنده و ستمکار رژیم در قبال زنان را قانونی و عادی سازی کردند. زنان و مردان آزادیخواه کردستان این جنایت رژیم جمهوری اسلامی را تاب نیاورده و موضع و عکس‌العملی جدی در قبال قتل شلر و ژینا و بی احترامی کردن به دیگر زنان و دختران کردستان نشان خواهد داد. از تمام احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی ایران و کردستان تقاضا داریم که بر علیه این جنایت جمهوری اسلامی موضعی قدرتمند از خود نشان دهند. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران 24 سپتامبر 2022. بەڕێزان ئێستاش پەیامی فیدراسیۆنی کۆمەڵە کوردیەکان لە دەنمارک لەلایەن خاتوو ڕویا سەعید پێشکەش دەکرێت کە با بفەرمۆن. Nu skal vi høre en udtalelse fra sammenslutningen af de kurdiske foreninger i Danmark. Roya Said. Værsgo, kom. Her alle sammen. Vi er samlet her i dag for at vise vores støtte til oprøret og modstandsbevægelsen, der i disse dage udkæmpes i Irans gader. Vi er samlet for at ære den kurdiske pige Jina Amins meget tidlige død. Hun døde den 16. september efter at hun blev brutalt banket. Jina Amins død er symbolet på den frihedskamp, der lige nu udkæmpes af tusindvis modige kvinder og mænd overalt i Iran. Jina Amin drømte sikkert ligesom tusindvis af andre piger i Iran om et liv i frihed og retten til selv at kunne bestemme over sit liv. Men det kommer hun aldrig til at opleve. Årsagen til hendes brutale død var, fordi hun bar sit tørklæde forkert. Men den virkelige årsag til hendes drab er mørke kræfter i den islamiske regime, der i årevis har frarøvet den iranske befolkning frihed og basale menneskerettigheder. Jina Amini er ikke den første og nok ikke den sidste offer for det islamiske regimes brutale handlinger. Disse umenneskelige forhold er netop årsagen til, at modige kvinder og mænd i Iran har rejst sig i oprør mod præstestyret. De er på gaderne på trods af truslerne på deres liv for at demonstrere, danse og brænde symbolerne på den umenneskelige undertrykkelse, de har levet under i over 40 år. De modige unge mennesker fra alle dele af Iran, og især de kurdiske områder, sætter deres liv på spil for friheden og for retten til at leve i frihed som kurder. Netop derfor er vi forpligtet til at vise vores støtte og lade vores stemme blive hørt for dem, der er tilbøjelige til at sætte livet på spil og kæmpe en kamp for alle os som kurder, og ikke mindst som kvinder og som mennesker. Derfor står vi her i dag for at fordømme på det kraftigste drabet på Jina Amini og sender vores dybfølte tanker til Jinas familie, venner og bekendte.
og til det kurdiske folk i den østlige Kurdistan i Iran. Jinas død er endnu et dødeligt hug mod menneskeheden. Det kurdiske folk i Iran har ikke været tavse tilskuere til denne og andre umenneskelige handlinger begået af det islamiske præstestyre. De er ude og demonstrerer og kæmper imod regimet med deres liv på spil. De råber ud mod verdenssamfundet for at blive set og hørt. Den modige kurdiske folk lader sig aldrig knække af disse mørke kræfter. De bøjer sig aldrig og bliver ved med at kæmpe imod og kaster skam over præstestyret. Vi takker Centret for samarbejde mellem kurdiske partier i Kurdistan i Iran for deres støtte og deres anbefalinger om demonstrationer i Kurdistan og Iran. Disse demonstrationer og ønsker blev imødekommet af tusindvis af kurder overalt i Iran. Det er ikke kun de kurdiske organisationers pligt at kaste lys over denne menneskelige hændelse. Det er alle politiske organisationer og civile organisationers pligt at vise deres støtte i denne sag. Og præstestyret i Iran skammer sig over denne tragiske begivenhed. Hilsner fra sammenslutningen af kurdiske foreninger i Danmark. Tak. Der er en bil i der. ئێستاش پەیامی ناوەندی ژنانی ڕۆژهەڵات لەلایەن خاتوو شاناز کاکە ئازاد کە با بفەرمێن. Yani Şendaz, bebakşın arayıcı bu. Kaka Azad, Center for Kurdiske Kvinder i Østkurdistan, Rojhelat. Begin om at komme op til mikrofonen. Tak. بەرەزان ناوەندی ژنانی کوردستانی ئێران کارەساتی کوشتنی ژینا واتە مەسا ئەمینی و سەرکوتی خوێناوی ئازادیخوازی لە کوردستان و ئێران مەحکوم دەکات. منیش بە نوێنەرایەتی و ناوەندەوە پەیامی ئەو بەڕێزانەتە پێشکەش دەکەم. ژنانی خەباتکاری کوردستان، ئێران و جیهان لایەنە سیاسی و ناوەندەکانی کۆمەلگای مەدەنی و نێودەوڵەتی کارەساتی کوشتنی ژینا بیرروڕای گشتی و کەرامەتی مرۆیی هەموو ژنان و پیاوانی کوردستان و ئێرانی بەتوندی بریندار کرد و کاردانەوە و ناڕزایەتی گشتی لە ئاستی ئێران لێکەوتەوە و تا ئێستاش بەردەوامە. ناڕزایەتی گشتی و بەرداوامەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوو نیشاندەری بزوتنەوەیکی عەداڵەتخوازانە و ئازادیخوازانەی ژنان و خەڵکی ئێرانە کە لەگەڵ ڕژیمێکی سەرکوتکار و دژە ئینسانی بەرەوڕوون و زیاتر لە 40 ساڵە تەواوی ماڵ و ئازادیەکانیان پێشێر دەکات. بە هیچ شێوەیەکیش ئامادە نییە لە ئیدۆلۆژی لە نێوبردننی مرۆڤایەتی و ئازادی و دموکراسی پاشگەز بێتەوە. هەرێستا کە ڕاگەیەندراوە دەخوێندرێتەوە کۆماری ئیسلامی بە زەبر و سەرکوتی خوێناوی خەریکی کردکردنی دەنجی ئازادیخوازی ژنانی پیاوانی کوردستان و ئێرانە. شەقامەکان خوێنیان لێدەڕژێت و دەیان کوژرا و سەدان بریندار و هەزاران دەست بەسەرکرا و لە ئەشکەنجەخانەکان دەرەنجامی خەباتی چەند ڕۆژ بۆ ئازادی بووە. لەگەڵ ئەوەشدا دەنجی ئازادیخوازی خواستی ژیانی مرۆیی خەڵکی ئێران و کوردستان بەڕادەیەک بەرزە کە بەرخودانیان بێوێنەیە. خەڵکی ئێران یەکدەنگی لەسەر شەقام هاوار دەکەن و خوێن دەبەخشن بۆ ئازادی و نەمانی ڕژیمێکی دژە ئینسانی و سەرکوتکار. ئێستا ئەرچی مرۆیی ئێوە و تەواوی خەڵکی جیهان و ئێستا ئەرچی مرۆیی ئێوە و تەواوی خەڵکی جیهان و وڵاتانە کە دەنجی ئازادیخوازی ژنان و خەڵکی ئێران و کوردستان بن. چونکە نەوەکانی ئێوەش نرخیان بۆ داوە. ئێوە ناتوانن وەکو کەسانێکی ئازادیخواز بەرامبەر ڕژیمێکی سەرکوتکار و جینایەتکار بێدەنگ بن کە ئەگەر وا بێت لەپاڵ ئەو ڕژیمەن. ناوەندی ژنانی کوردستانی ئێران وەکو ناوەندێک کە لە چەندین ڕێکخراوی ژنان پێکاتووە و وەکو بەتاکی ئەو ئەندامانەی کە لەژێر زوڵم و ستەمی کۆماری ئیسلامی ناچار بوونە وڵاتی خۆیان بەجێبێڵن لە ئێوە داواکارە دەنجی ژنان و پیاوانی کوردستان و ئێران بن و
ناوەندە دەوڵەتی و حکومیەکانی خۆتان هەرکدار بکەن کە لە بەڕەسمیناسینی کۆماری ئیسلامی دەست هەڵگرن و یارمەتیدەری بەردەوامی ئەو ڕێژیمە نەبن بەڵکو مرۆڤایەتی و ئازادی لە دنیادا زیندوو بمێنێتەوە و هیچ تاکێک هەوڵ بۆ لە ناوبردنی نەدات. ناوەندی ژنانی کوردستانی ئێران یەکی ڕەزبەری 1401 هەتاوی بەرامبەر لەگەڵ 23 سپتامبری 2022 زاینی. Jeg vil gerne bede Yildiz Akgüler fra Kvinderådet om at komme op til mikrofonen og komme med en udtalelse. Tak. Tak for det. Kære venner, jeg vil gerne takke jer for at arrangere den her demonstration. Jeg kommer på vegne af Kvinderådet, som er en paraplyorganisation med 48 medlemmer, hvor fokus er at sætte indsats for kvinderettigheder i Danmark, men også i resten af verden. Hvis smerte har et navn, så hedder hun Jina Mahsa Amini. En ung 22-årig iransk-kurdisk kvinde, hvis eneste fejl var at tage tørklædet af bare en lille smule. Det kostede hende livet. På brutal vis slog mørke mænd og kvinder hende ned med døden til følge. Hvis håb har et navn, så hedder den også Jina Mahsa, for hun tændte en ild hos rigtig mange mennesker. Mænd og kvinder, der i dag modigt går på Irans gader med livet som indsats. Hidtil ved vi, at det har kostet 50 mennesker livet, men vi ved reelt ikke, hvor mange omkostningerne er. De her modige mennesker, de siger fra over for de undertrykkende kræfter. De siger fra for de mørke mænd, fordi at de mørke mænd misbruger religionen til at diktere kvinderne. Men fra Kvinderådets side vil vi gerne sige fra over for undertrykkende regimer, mørke mænd, der misbruger og gør kvindekroppen til en slagmark og laver polemisk, populistisk, religiøs politik på. Vi vil ikke have, at kvindekroppen skal misbruges i religionens navn eller i politikkens navn. Kvinderettigheder er menneskerettigheder, og menneskerettigheder er kvinderettigheder. Kære venner, jeg vil gerne sige, at jeg synes lige nu, der er der et stort topmøde i FN. Hele verden er samlet der. Jeg vil gerne opfordre dem til, at de tager kraftigt afstand fra det, der sker mod kvinderne i Iran. Og det håber jeg også, I vil råbe dem op til. Så med de her ord, så vil jeg sige tak for de inviterede Kvinderåd. Og jeg vil gerne sige, længe leve modige Jina Mahsaer. Og længe leve alle kvinder, der kæmper for retten til at være den, de er, og gå i det tøj, de har lyst til. Kvinde, liv og frihed. Tak for ordet, og fortsat god kamp. بارزان ێستاش پەیامی جێگیری سەرۆکی یۆسێف بەڕێز سەردار بێنێت کە بابزەرم. Jeg vil gerne bede Serdar Bending, næstformand for SF, til at komme op. Erbiji, zor spas. Em carek edil ber kombun, dilê me dîsa xemgîne. Dilê me ji bona jîna dîsa xemgîne. Me pir jîna wenda kirin. Ji bona weyê spas û dîsa ber kombun. Têkoşîna jîna ne tene têkoşîna jîna ye. Ê hemû jinê dünya ye. Ê hemû mirovê dünya ye. Ê hemû me ye. Spas boya hatenewa ez ê natxwazim dervet berdewam kirin. Tusind tak, kære venner, fordi at I er samlet i dag her. Tusind tak, fordi at I rejser den appel, som Jina for nogle få dage siden med sin krop betalte. Appellen, ønsket, håbet for frihed. Fordi hun er symbolet for frihed, for håbet, på at ganske almindelige mennesker gerne vil leve
på samme måde som alle andre mennesker, som lever i det demokratiske værdifællesskab rundt omkring i verden. De vil gerne være sig selv, leve deres kultur, snakke deres sprog og praktisere deres religion sådan, som de vil. Men kan det retfærdiggøre, at hun kan blive slået ihjel, fordi man ser en smule af hendes hår? Det er der intet på denne klode, der kan retfærdiggøre. Intet. Og derfor er Jina symbolet for frihed. Hun er symbolet for kvindernes kamp for frihed og ligestilling. Hun er symbolet for kurdernes kamp for frihed og selvstændighed. Hun er symbolet på alle undertrykte folkeslags kamp for frihed. Og derfor skal vi huske hinanden på, at Jina er symbolet, og hendes kamp er vores kamp. Når det er sagt, så skal I også være stolte af, at de kurdiske kvinder gennem de sidste mange årtier er gået foran i kampen. Kampen for frihed. Vi så det i Rojava, nogen vil kalde det Syrien. Den kamp, de tog på deres skuldre der, med 12.000 ofre, det var vores kamp. Os, der kalder sig selv for demokrater, frihedselskende. De kæmpede den kamp for de værdier, det her samfund står på. De værdier, som det demokratiske værdifællesskab rundt omkring verden stod. Deres kamp må vi heller ikke glemme. Fordi Jinas kamp er deres kamp, og deres kamp er vores kamp. Det er kampen for frihed, og det er kampen for demokrati. Vi skal også huske at minde tyranner om, minde kønsapartheidregimet, rædselsregimet, det islamistiske, fundamentalistiske regime i Iran og deres ligesindede. At når først frøen for frihed er spået op i hjernerne på mennesker, så kan ingen tage den fra den. Ligesom de heller kunne tage den fra Jina, kommer de heller til at tage den fra alle de tusinder af millioner, der i dag lige nu befinder sig på gaderne i Iran, i Kurdistan og rundt omkring i verden og siger frihed, lighed og demokrati. Den kamp må vi ikke glemme for. Derfor tusind tak, fordi I er her, og tusind tak, fordi I inviterede os. Jeres kamp er vores kamp. I har vores ubetingede solidaritet hele vejen igennem. Her biji Jina, Jian Azadi, her biji tekoshina Kurdistan, her biji tekoshina Jina, her biji tekoshina Hammu Mirovin Bendesti, her biji Zorspas. Jeg vil gerne bede Elise Bjerghan for menneskerettighedsforkæmper og folketingskandidat for de Frie Grønne. Værsgo. Kære alle sammen. I FN's verdenserklæring om menneskerettigheder står der: alle mennesker er født frie og lige. Alle mennesker har ret til et liv i frihed. Fri for frygt og i sikkerhed. Alle mennesker har ret til at have sin egen levende og ytring. Alle har ret til at bestemme, hvordan de vil klæde sig. Alle har ret til at deltage i fredelige protester, møder og foreninger. Der står også: ingen må ødelægge eller tage en retter. Hverken stat, grupper eller enkeltpersoner. Det burde være så simpelt at forstå for enhver og en enkelt person og efterleve det. Og det burde være så simpelt for en stat at forstå. Men disse fundamentale rettigheder er ikke en selvfølge for alle. For Jina Mahsa Amini, en 22-årig iransk kvinde, skulle disse rettigheder koste hende det dyrebareste, der findes, nemlig hendes liv. Jina Mahsa Amini var på ferie i den iranske hovedstad Teheran med sin familie, da politiet anholdt hende, fordi hun ikke havde dækket sit hår tilstrækkeligt. I detentionen gik hun i koma, og hun blev indlagt på hospitalet. Et par dage efter, fredag den 16. september 2022, døde hun, ifølge det iranske politi af et hjerteanfald.
Siden da har den unge kvinde stået til gang i protester, både på sociale medier og de iranske gader med hele verden. Jeg står her i dag som menneskerettighedsforkæmper, som folketingskandidat for Frie Grønne, som menneske, som kvinde, som mor, som datter og som feminist. Jeg står her for at vise min medlidenhed med Gina, hendes familie og min solidaritet med de tusindvis af iranske kvinder og mænd, som befinder sig i Iran, der vil leve deres liv i frihed uden tvang. Og jeg deler min solidaritet med de iranere, der flygtede fra det totalitære regime og måtte forlade deres elskede land og familier for at leve i frihed. Det her det handler ikke bare om retten til at klæde sig med det. Det handler om undertrykkelse. Vi har set det gang på gang. I menneskehedens historie har befolkningen måttet lide og underkaste sig totalitære regimer, kræfter og magthavere. Mennesker og hele befolkninger, der hele folkeslag bliver undertrykt og deres fundamentale rettigheder taget fra dem. Men alting har en ende, heldigvis. Lige nu ser vi i Danmark politikere, der hylder de iranske kvinder og mænd. Men nogle af de samme politikere kæmper en indædt kamp for Danmark, for at Danmark ikke skal stoppe med at modtage flygtninge, og vi sender mennesker på flugt tilbage, netop til det samme totalitære regime, som de flygtede fra. Iran, Syrien, Afghanistan og listen er lang. For mig glimmer det hult og udstiller total mangel på menneskelighed. Den 26. august gik tusindvis af mennesker på gaden i København. Jeg var der også sammen med Frie Grønne. Vi demonstrerede mod tørklædeforbud og for retten til at gå klædt som man vil. Retten til religionsfrihed og retten til ytringsfrihed. I dag, 4 uger og en dag senere, er jeg på gaden igen. Budskabet for mig og Frie Grønne er det samme. Alle mennesker skal selv bestemme, hvordan de skal klæde, om det vil være religiøse symboler eller ej. Det skal ingen stat, intet regime diktere. Derfor støtter vi kvinders kamp og ret til selv at vælge, om de vil være tørklæde eller være, om det så er i Danmark eller i Iran. Frie Grønne fordømmer mordet på Gina Amini og støtter den iranske befolknings frihed. Ingen befolkning skal leve i undertrykkelse. Jeg siger det meget kort og kontant. Situationen i Iran, for folket i Iran, det ligger således. Enten liv eller død. Frihed eller død. Og hvad siger vi til det? Jin, Jian, Azadi. Women, life, freedom. Jin, Jian, Azadi. Magba, Jumhuriye Islami. Magba, Jumhuriye Islami. Magba, Raisi. Jin, Jian, Azadi. İki bahsedin. Jin, Jian, Azadi. Jin, Jian, Azadi. Jin, Jian, Azadi. خود نشاندرندن تنبر اسکنوا بهلانی جاسوسی کمر اسلامی بزانه که امت دنگو رنگی گلو اجتماع کمانی Zina piesangi zina! Zina piesangi zina! Zina piesangi zina! Zina piesangi zina! Haveni raparina! Haveni raparina! Zina piesangi zina! Zina piesangi zina! Haveni raparina! Haveni raparina! Azadi serbesti! Azadi serbesti! Azadi serbesti! Azadi serbesti! İtir basa bindasti! İtir basa bindasti! Azadi, azadi! Azadi, azadi! Azadi, azadi! Azadi, azadi! İtir basa bindadi! İtir basa bindadi! Makbar Cumhuriye İslami! Makbar Cumhuriye İslami! Makbar Cumhuriye İslami! Makbar Cumhuriye İslami! Makbar Reisi! Makbar Reisi! Makbar Khamenei! Makbar Khamenei! Makbar diktatör! Makbar diktatör! Makbar diktatör! Makbar diktatör! Zengiyan azadi! Zengiyan azadi!
لنگلی و کردستان 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 ایرانیسک رپوبلیک تروریست تروریست 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 خامنه ای خامنه ای تروریست خامنه ای تروریست خامنه ای تروریست خامنه ای تروریست خامنه ای خامنه ای رئیسی مرگ بر ستمگر مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر مرگ بر ستمگر مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر شیرجیان آزادی شیرجیان آزادی شیرا پسندی زینا شیرا پسندی زینا حلالی را پرینا آزادی سربستی آزادی سربستی ایتر بسا بودستی آزادی 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 ایتر بسا بودستی لنگلی و کردستان